Aga jingle kai Premier League ka Fulham Persia ya ka Tottenham. Aga ni jingle kai ka Tottenham kalala ban pelim ya ka Fulham dai way lanon. Ya ka ni ka gol la yo ban thep daukin shwa ban kod ka kela step kata haga minit ka basau peusan plus iway. Leng ba ka ni ka gol ka Tottenham kalala ban pelim ya ka Fulham dai way lanon. Haga jingle kai Serie A ka Inter Milan Persia ya ka Empoli. Haga ni jingle kai ka Empoli kalala ban pelim dai way lanon Persia ya ka Inter Milan. Aba pai shakri ka jingle kai ka Inter Milan kala hapa ni le kai tang shpeongon adin ka jingyo rat kat u defender jongka u Milan screen haga kelamit kata ka minit ka ban riu peon riu engba u baldansi ka Empoli kala yo ban tap ya ka shigol ka jongka. Haga jingle kai Africa Nation Championship ka bahab haga group C ka Madagascar kala la ban pelim ya ka Sudan dalai lanon. Haga ni jingle kai u Randria si Ferina la yo ban tap ya ka hat-trick. Bat kani ka hat-trick ka baning kong jong kani ka tournament mentau snem. Leng ba kani jing job ka Madagascar ka don hakli du jong ka mi ya ken point. Haga jingle kai Super League Greece ka Olympiakos kala ya khai ta Marshigol Persia ya ka Atromitos. Haga jingle kai round of 32 jong ka French Cup ka Pays de Castle Persia ya ka PSG. Haga ni jingle kai ka PSG ka yele kai khlem u Messi Henry kalala ban penlim kuput ya ka Pays de Castle da nyau lanon ya gini ki nyau gol jong ka PSG la yo ban tap san gol da Mbappe bat Marshigol da Neymar bat Soler. Leng ba gani jing job ka PSG ka la yo ban rung shakarau of 16 jong kani ka French Cup benda ka samoi.